Velika seoba naroda i stvaranje varvarskih država. Prolaskom Huna kroz vrata naroda 375. godine počela je velika seoba naroda u Europi. Trajala je sve do dolaska Ugara, odnosno Mađara, u Panonsku niziju krajem 9. vijeka. Velika seoba naroda je presudno uticala na pad zapadnog rimskog carstva. Mnogi od ovih naroda su upravo tada na ruševinama zapadnog rimskog carstva osnivali svoje države, kao što su Huni, Germani, Sloveni, Avari, Mađari i drugi. Huni su nomadski narod koji je svoju najveću moć dostigao za vladavine Atile, zvanog Bič Božji, polovinom 5. vijeka. Huni su pljačkajući Balkan, Galiju i Italiju ostavljali pravu pustoš. Poslije Atiline smrti Hunski savez se raspao, a oni su nestali sa istorijske pozornice. Huni su svojom provalom u Europu pokrenuli mnogobrojna germanska plemena na seobu prema jugu i teritoriji zapadnog rimskog carstva. Vizigoti, odnosno zapadni Goti, opljačkali su Rim 410. a potom provalili u južnu Galiju i Hispaniju gdje su formirali svoju kraljevinu. Vandali su u svojoj seobi prešli preko Gibraltara i naselili se na sjeveru Afrike na prostoru nekadašnje Kartagine. Oni su također morskim putem napali i opljačkali Rim 455. godine. Tada su uništili veliki broj hramova i spomenika, što se od tada naziva terminom vandalizam. Na rimsku provinciju Britaniju tokom 5. vijeka su se iskrcala plemena Angla i Sasa. Oni su pokorili lokalna keltska plemena, uništili rimsku upravu i stvorili svoje kraljevine. Krajem 5. vijeka germanska plemena Franaka naselila su prostor Galije, današnje Francuske, i tu osnovali kraljevinu. Krajem 8. i početkom 9. vijeka Franačka država je postala najmoćnija država u zapadnoj Europi. Posljednji udarac zapadnom rimskom carstvu zadali su plemena Ostrogota, odnosno istočnih Gota. Oni su se poslije dugog lutanja naselili na Apeninskom poluostrvu, odnosno Italiji. Pod kraljem Odoakarom su 476. godine zbacili posljednjeg zapadno-rimskog cara Romula Avgustula i protjerali ga na istok. Time je srušeno i prestalo da postoji zapadno-rimsko carstvo. Pored germanskih, u velikoj seobi su učestvovali i drugi narodi: Sloveni, Avari, Bugari, Mađari ili Ugari, Vikinzi ili Varjazi i drugi manji narodi. Sloveni su u periodu od 5. do 7. vijeka selili se iz svoje prapostojbine u 3 pravca, pa su tako formirane 3 velike grupe Slovena: istočni, zapadni i južni. Franačka. Franačka država je postojala od 5. do 9. vijeka. Osnivač Franačke bio je Hlodoveh od 481. do 511. godine iz dinastije Merovinga, koji je proširio svoju vlast na cijelu Galiju. Vremenom kraljevska vlast je slabila, pa je ojačala uloga majordoma, upravnika dvora. U bici kod Poitiers 732. godine istakao se majordom Karlo Martel, koji je zbacio posljednjeg merovinškog kralja i uspostavio svoju dinastiju, Karolinga. Franačka je doživjela svoj vrhunac za vladavine Karla Velikog od 768. do 814. kada je bila najmoćnija država u Europi. Karlo Veliki se 800. godine krunisao za cara, što je izazvalo diplomatski i vojni sukob sa Vizantijom. U njegovo vrijeme dolazi do kulturnog i naučnog buđenja, što nazivamo karolinška renesansa, odnosno preporod. Nakon smrti Karla Velikog, Franačka država slabi. Karlovi unuci su ugovorom u Verdenu 843. godine podijelili zemlju na 3 dijela. Na taj način počinje istorija 3 značajne zapadnoevropske države: Francuske, Njemačke i Italije.